neuobičajeni koncept Nišvila, fuzija džeza sa drugim pravcima. Prva 3 koncerta su relativno klasični džez, iza toga ide muzika za igru, može se reći, za svakog po nešto, a opet poenta na autorskim bendovima, na umetničkom kvalitetu koji donose i edukaciji publike pred svega. Treba apostrofirati Mikana Zlatkovića koji dolazi iz San Diega, primi nagradu za životno delo, zatim najveće Gypsy Swing ime svetske muzike Stokela Rosenberga, iza toga balkanskog virtuoza Vlatka Stefanovskog, zatim Inkognito, o kome ne treba trošiti reči, sa puno mega hitova i 20-godišnjom ljubavlju sa Nišvilom. Ovo je 4. put da nastupaju na Nišvilu. I za kraj Kal, jedan tipičan obrazac romskog džeza sa Zeinom, koji će dati omaž 90 godina od rođenja Šabana Bajramovića. I Boney M koji je izazvao najviše interesovanja. Mislim da sam ja bio u pravu što smo ih bukirali koliko god da su bili skupi i koliko god sam insistirao da budu sa živim bendom. Mislim da se to po prodaji karata vidi. Već 50 godina izlaska njihovog prvog velikog albuma. Tu bi svakako istakao Kyoto Jazz Massive, strašan japanski band sa Vanessom Freeman, originalni band Amy Winehouse, sjajne Argentince, Luksemburđane, Čehe, Poljake i još nekoliko američkih bendova. Jednoj istoriji od 1963. kad su nastali Daltoni, okupili su se ponovno da sviraju, zatim najuspešniji bend u istoriji niškog rock'n'rolla Galija i nove zvezde Lavina i Bohemija.